Reka nshimire buri wese wamaze gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ajye akomeza kubona amakuru ku buryo bworoshye. Niba nawe utari wayikora karibu bwa mbere ugeze kuri no channel, nawe kanda mu ijambo ryandikishije ibara ry'umutuku kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe ibihe byose. Inkuru tugiye kujyaho ivuga ko Ntaganda Bernard ashobora gusimbura Ingabire Victoire muri gereza. Ibi ngo biteye bite rero? Umuntu wese witirira umutwe wa politike atawurimo cyangwa yarawirukanywemo mu buryo bukurikije amategeko agenga uwo mutwe wa politike abakoze icyaha. Ibi nibyo Ntaganda Bernard yakoze kuri uyu wa kane ubwo hari tariki ya 20 Nzeri 2018. Ibi ngo biteye bite rero? Kuri uyu wa gatanu tariki ya 21 Nzeri, Perezida w'ishyaka PS Imberakuri Mukabunani Christine yagize ikiganiro n'abanyamakuru cyari kigamije kwitandukanya n'itangazo Ntaganda yari yaraye asohoye avuga ko Ingabire Victoire uherutse kurekurwa ku mbabazi za Perezida wa Repubulika ashyirwaho iterabwoba. Uyu Ntaganda wahoze muri PS Imberakuri akaryirukanwamo muri Werurwe mu mwaka wa 2010 kuwa kane yasohoye itangazo risa n'iryagarukaga ku magambo Perezida Kagame yavuze tariki ya 19 Nzeri ubwo yarahezaga abadepite bashya, aho yaciye amarenga ko Ingabire Victoire atitonze nubwo yarekuwe ashobora kongera gufungwa. Muri iryo tangazo ryitiriwe PS Imberakuri, Ntaganda avuga ko ari urwango n'iterabwoba leta iri gushyira kuri Ingabire. Mukabunani yabwiye abanyamakuru ko ishyaka rye ryitandukanyije n'itangazo rya Ntaganda ndetse ko atarivugira kandi atakiri umunyamuryango waryo. Yavuze ko amagambo Ntaganda yakoresheje muri iryo tangazo agaragaza ko yavangiwe mu mutwe. Mu magambo ye yagize ati: uriya muntu politike yo mu Rwanda yaramunaniye burundu ku buryo agezaho niba ari ukuvangirwa mu mutwe, ariko ibyo avuga ni ibintu bidafite urwego wabishyiraho. Ayo namwe mu magambo yagiye atangazwa na Perezida wa PS Imberakuri Mukabunani Christine. Mu itangazo Ntaganda asaba ko urubuga rwa politike rufungurwa mu Rwanda, abatavuga rumwe nayo bakagaragaza ibitekerezo byabo. Mukabunani avuga ko impamvu Ntaganda akunze kumvikana yiyitirira ishyaka PS Imberakuri ari uko atifuza ko ritera imbere, ngo buri gihe aba ashaka ko risenyuka. Iri shyaka kandi ngo rigiye gukoresha inzira yo kumwihanangiriza, nabyanga rizicara ribiganireho barebe niba bamugeza mu nkiko. Si ubwa mbere Ntaganda asohoye itangazo mu izina rya PS Imberakuri akamaganirwa kure n'ubuyobozi bwaryo bwemewe n'amategeko. Impinduka mu itegeko rishya rigenga imitwe ya politike. Reka mbashimire rero bakunzi ba channel yacu, nizere ko mumeze neza cyane. Nge ni Sadufi Hospital nk'ibisanzwe, nizere ko mukomeza kugira ibihe byiza kandi mukande subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo mujye mukomeza kubona amakuru ku buryo bworoshye.